Let me simplify it for you. ukoze ibyaha bitatu bikaba bitanu bikaba 10. If you do 2, 3, 4, 10 sins, ukajya wumva nta mutima ugucira urubanza, and you feel like your heart is free, uzamenye ko utahuye na Kristo. then just know that you have not met Christ. Umwana w'Imana ntabwo Imana yakwemera ko abaho ubwo buzima. A child of God, God cannot let you live Imana that itangira life. icyaha kitaraba n'icyaha, God wants to stop that sin before it becomes kugira ngo too ubeho much. ubuzima bwejejwe. In order for you to live a holy life. Yani mu yandi magambo, kera tutarakizwa, In other words, before we got saved, twarabipanga tukanabikora, we could plan and do. ariko kuri ubu ntabwo umwuka wera utuye muri twe yakwemera ko tubaho muri ubwo buzima bwa. But nowadays the Holy Spirit in us cannot let us do the sin. Hanyuma hari iby'Imana itunyuzamo igamije gukuza kwizera kwacu. And then there are other things that God takes us through in order for us to increase our faith. I'm here. May God bless you. Ndabizi ko utari buhombe. I know you are not going to become coming here at a loss. Wagize neza cyane. And may you be blessed to be here. Uyu munsi tugiye kuganira Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Today we are going to talk about Jesus as the resurrection and the life. Cyangwa se kuzuka n'ubuzima. And maybe in another words we are going to talk about resurrection and life. Nagira ngo mbaho umukoro. I want to give you an assignment. Nimugera mu rugo muze gusoma Yohana igice ca 11 mugeze kuri 40, umurongo wa mbere kugeza kuri 40. When you go back home, read John chapter 11 from the first verse through the 14th. Inkuru yose tugiye kuganira uraza kwisangamo. The topic of today, it's going to be centered around there. Nubona ufite akanyu gerekeho n'igice ca 12. If you have more time, read up to even chapter 12. Uraza kurushaho kuryoherwa. You probably enjoy even more. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Jesus is the resurrection and life. Reka nsome umurongo wa 25 na 26. I will read the 25th and the 26th verse. Yohana 11 25 na 26. Aravuga ngo Yesu aramubwira ati ningiye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, Martha? Urumva uwo musemuzi ukuntu afite ijwi ryiza. Wow. Aramajwi gose wumva kumva wahita usinzira. Muri iki gitabo, muri iki gice cya 11, in this chapter 11, harimo ndaza kufatamwe imirongo imwe n'imwe. I will choose some of the verses. Ariko icyo tugendere no kuvuga ko Yesu ari we kuzuka n'ubugingo. But what we shall aim for is that Jesus is the resurrection and the life. Hanyuma ndashaka gusimbukirana undi busoreze. And then I will tell you another thing that I will conclude with. Tuvuze kuzuka n'ubugingo twe twumviki. When we talk about resurrection and life, what do we really mean? Mu bintu ntegereje mbere yuko mpfa. One of the things that I'm waiting for before I die umuzuko w'akarere k'ibiyaga bigari is to see the resurrection of the Great Lakes region. I would love to see a kind of revelation, a revelation in this place, because I want to see it before I die. I can talk about resurrection in different ways. I could talk about it as a revelation that is going to come. In the Bible, they use different words to mean it. They talk about flourishing. I am now going to give an example in the rural area. Probably you have not been there. Long time ago, there is a time when the shepherds would be looking for pastures. They could end up burning the whole mountain. When they would wait when it's about to rain. And then the pastures would come up, would grow. And then you would see a kind of flourishing pasture.
iriya mvugo barayikoresha iyo bavuga ububyutse We use that language when we are talking about cyangwa se coming anew. kongera kubaho. Or maybe talking about coming new again. Hari nubwo bakoresha imvugo yitwa guhembuka. Then there is another way that we can use to mean revival. Okay. Kwa muganga bakoresha ibishoboka byose kugira ngo urembye atagendanirako ahubwo yongere guhembuka. When you go to the doctor's place, they use all the means they can in order to revive you. Bashobora gukoresha sonde, they can use bashobora drip, gukoresha oxygene, they can use oxygen, bashobora gukoresha serumu, they can use other means in the bashobora bloodstream, gukoresha uburyo bwo gukangura, or they can use resuscitation kugeza igihe umuntu yongeye akabaho. for up to a time when someone is alive again. Ariko nanone hari igihe bavuga kuzuka. But there is even another time they talk about a kind of resurrection, cyangwa se kugira ubuzima. or maybe to have a life anew. Hanyuma rero tugaruke ku nkuru yacu. I want us to turn back to our story again. Yesu yari afite umuryango akunda urimo Mariya, Marita na Yosefu na Lazaro. Jesus had a family that he loved, Mary, Martha and Lazarus. Hanyuma bari bamuzi nk'umuntu ukiza abagwayi. And people knew him as someone who could heal the sick. Bari bamuzi nk'umuntu ushobora gutubura ibingati. They knew him as someone who could multiply bread. Ariko ntibari bamuzi ko ari we kuzuka n'ubugingo. But they did not know him as resurrection and eternal life. Hajya twe tumuzi dute? But for us, how do we know him? Aha ndifashe ntabwo mbizi wowe kumuzi. I will decline on answering that. I do not know how you know him. Ntaco muzahurira mu nyigisho. Maybe you will get to know when you're taught. Ushobora kuba muzi nk'uwakugaburira. You probably know him as one who feeds you. Ushobora kuba uzi nk'uwaguha ubukode ariko atakubakira inzu. Or maybe one who gives you rent but cannot build for you a house. Ushobora kumuzi nk'uwakwishura minerva ariko ataguha akazi. Maybe one who can pay for you tuition but cannot give you jobs. Muri iyi nkuru rero iri mu gice cya 11, in the story that we have read in chapter 11, mu byukuri ikintu gikuru kirimo Yesu yashaka guhindurira imyumvire uyu muryango. The main thing that Jesus wanted was to change the attitude of the family. Kandi yashaka kubakuza mu kwizera bitewe n'ubushuti bafitanye n'icyo ashaka ko bazakora. And he wanted to raise their attention to that kind of belief even after their friendship. Yifuza ko bamenya Yesu mu mwuzuro. They wanted to know him fully. Hari abantu bazi Yesu utanga agakiza ariko bagarukiye kuri ico gice gusa. There are some people who know Jesus as he who gives salvation, but they have stopped only at that point. Ntatanga agakiza gusa akora n'ibindi, niwe mwami wo kuzuka. He does not only give salvation, but he is the king of resurrection. Ikindi kintu nabonyemo hano, Mariya ashobora kuba yaramukunda kuruta abandi. Another thing identified is Mary probably loved him more than other people. Mariya yaramukundaga ariko nubwo yamukunda kuruta abandi nawe yarahuje ikibazo na bagenzi be. Mary, even if she loved him more than others, but she also had her own challenges. Kubera ko bari bafite umuhungu umwe mu muryango. Because they only have one boy, they had one boy in the family. Murabizi umuhungu umwe mu muryango ashobora kuba naringiye gukabya, naringiye kuvuga ngo ikigirwamana. You know, when sometimes there is only one boy in the family, sometimes we might refer to them as a small boy. When the parents have given birth to one boy, they kind of stick to them, hold on to them. Yesu yifuza ko bamumenya mu buryo burenze bamukunda kuruta uko bakunda Lazaro. Jesus wanted them to love him even more than the way they love Lazarus. Gusa hano Yesu yakoresheje imbaraga nyinshi. But here we see that Jesus used a lot of energy kwemera ko Lazaro apfa, to allow for Lazarus to die. Ubundi twagiye twiga mbere tutarategereza inyigisho nka bene izi zikomeye. Or that we would learn very fast before we wait for such kind of ibintu wumvira hano ukajya witoza kubihuza n'ubuzima utarategereza ingufu z'umurengera. The lessons that we learn along the way, to kind of see them in a reflection of the life we live. Reka ngaruke inyuma kuri Mariya. Let me kind of step back a little bit about Mary. Mariya yari afite ikintu akundira Yesu kuruta abandi. There is something that Mary loved about Jesus more than the other people. Mariya yari
yaragize intege nke zo kujya mu byaha. Mary had weaknesses of sinning. Aba umusambanyi, She was adulterous, hanyuma agwara n'abadayimoni. and she met a lot of demons there. Abisirayeli rero hari ukuntu no mu muco wa Kinyarwanda nabwo byabayeho aho umuntu yatwita ikinyendaro bakamwohera. Iyo nkuru murayizi. In the Israelites, there was a culture, if someone would get pregnant before marriage or out of wedlock, they would chase you out as an abomination. Umuryango wasaga nkaho wamuciye. It was like the way they had cut her out of the family. Yusomye ku murongo wa kabiri w'iki gice, when you read on verse 2 of that same chapter, Maria yigeze gusiga amavuta Yesu ku birenge, baravuga ati ni gute umunyabyaha musiga ntamumenye. It is the same Mary who poured oil on Jesus' feet and used her hair to clean it. Yesu aravuga ngo mwimubabaza uwababariwe byinshi akunda cyane. And after people wondering why that happened, Jesus said that the one who sinned so much will be, who loved so much will be forgiven so much. Nuza kugera mu bice 12, when you read up to chapter 12, uraza kubona Maria yongeye kumusiga noneho bitegurira Yesu gupfa no kuzuka. We shall see another anointing that we're preparing Jesus for the death. Icyo nashaka kuvuga hano nuko Maria yari afite urukundo rwinshi yego. What I want to say here is that Mary had a lot of love. Ariko nawe yarakeneye kwigishwa. But she also required to be taught. Ntabwo hano tumukunda mu buryo bungana. We do not love Jesus the same way. Biterwa n'ibyo yakubabariye. Probably it depends on what he forgave you n'uburyo yakwiyeretse. And the way he showed himself to you. Nge nakijwe mfite imyaka 10. For me, I got saved when I was 10 years old. Nta nzoga nanyweye, sinagiye mu busambanyi. I was not a drunkard or a fornicator. Noneho hari abantu bamwe bavuga nk'ubuhamya nkavuga ariko nge nta buhamya ngira. There's sometimes people who give testimonies and I tell myself probably I do not have a testimony. Noneho umushuti wanjye arandeba mbona ararize. And then there was a friend of mine who looked at me intently and cried. Arambwira ngo uzashima Imana. And you always be thankful to God. Aravuga ngo twe twabibayemo. For us, we went through that kind of things. And we have come with scars. And now because we have been forgiven, there is sometimes when we remember and look at our hearts. I do not want to make myself good to you. Those who sinned so much and little, we are all sinners. We have been forgiven. It doesn't matter whether you have sinned so much or little. All of us, we need God's mercy. And we should love him even more. Let us go faster, fast forward to Lazarus. Lazarus today is our school. He is sick. Hanyuma Maria na Marita batuma kuri Yesu nk'inshuti yawe. Mary and Martha send a note to Jesus as a friend. Avuga ati ukunda aragwaye. The one that you love so much is sick. Harimo no gutera imbabazi. There was something that would make Jesus feel so worried. Ahantu Yesu yajaga acumbikayo buri gihe. And it's true that Jesus used to go and sleep in those areas. He was given all the care he required. To send a message to him to tell him that your friend is sick, it was something understandable. And Jesus did not come immediately. You know, when it has just happened, there is a way we pray and we kind of believe. And then we pray reminding God of our works and things that are related to that. But sometimes it doesn't immediately come. I am one of those people who do not have quick responses. There is something that I prayed for 8 years. And another one spent about 16 years. My most recent is the one for 25 years. But I would say there is no beef between me and Jesus. He gave me salvation, that is enough. All the other things will be added on me as I journey. It will not stop me.
sinshobora gusiba gukorera Imana ngo nuko ataransubiza. I will not absent myself from working for God because he has not responded to me. Bikiba Lazaro agifatwa bagerageje kumutumaho. When Lazarus had just gotten sick, they sent a message to Jesus. Babwira akantu muhite mukibagirwa. Can I tell you something that you'll immediately forget? Imana yagize neza irihisha. It was so good that he hid. Iza kujya nkahagaragara. Iza kuba hagaragara. If he would be someplace where I would see, ari abasore bari kuyirasa. I'm very sure there are some boys that would really hunt him down. Bari kuyireka mu rukiko. And others would take him to court Ubu ngubu bigeze kure yisobanura. and say that he could be able to explain some of those Hanyuma things. mukwera kwayo yahisemo kuba ahatagaragara ibikemura mukwera kwayo. But in his holiness, he decided to be somewhere different, than he solves all those things without us seeing. Hanyuma nubwo yatinda kandi wamutumyeho ndabizi ko atazakwihanaho. So even if he delays, there is nothing you can do about Aho that. bizarangirira uzasanga akwiye gushimwa iteka. And then the one who is given, who is blessed, you just give thanks to God. Umurongo wa 4 uravuga ngo Yesu abyumvisha aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. In verse 4, we read Jesus saying that disease is not to kill him, but to give glory unto God. Iki gisubizo ni ukuri ariko kirimo urujijo. It's true that response is true, but it's kind of confusing. Ico bashaka nuko ahitaza. What they wanted is for Jesus to come immediately. None atangiye kuvuga ibintu birimo philosophy. And then he's starting to talk about philosophical Ingwara si items. yo kumwica niyo gutuma data wa twese ahimbazwa. This disease is not to kill him, but it is to glorify our Father in heaven. Hanyuma yikomereje n'inyigisho. And then he continuously went on Bibiliya teaching. avuga ngo asibirayo kabiri. And the Bible says that he spent other 2 days. Reka mvuga akantu hano sinshaka kukibagirwa. Let me tell you now another thing that I don't want you to forget. Abakristo benshi Most ntabwo Christians, tuzi gutandukanya ibigeragezo biva kuri Satani we do not know how to differentiate the Ibiva temptations ku from the miterere devil, yacu. from our own nature, n'ibiva ku Mana igamije gukuza kwizera kwacu. and those that are coming from God to make us have more faith. Ibi bintu byose nukomeza kubyitiranya If you continue confusing all those three, ntuzamenye igihe Imana ishaka kukwigisha kugira ngo ukure mu kwizera. you will never know what God wants to teach you for you to grow in your faith. Ntuzamenya ko itakwanga ahubwo yiteguye kukugirira neza. You will not know that he loves you and he wants to do good for you. Twabyaye umwana wa mbere When we gave birth to our first child, akura yanga amazi, yanga koga. never wanted to bathe. Iyo yabona amazi When he would see water, yavuze induru nk'aho wagira ngo bamuteye icyuma. he would make alarms as if someone has pierced them. Arigenda ahurura nkava nko muri saro nkajya kureba nibwiye ngo yikubise hasi. Sometimes I would rush from the sitting room to see, Ngasanga ari mu maboko ya mama we. and then would find him in the Kandi arms agiye of the mother, kumwoza amazi yashuhije. and was going to bathe him Nayo at the warm swime water, irahari. and even a towel near N'amavuta there, arahari. and even oil. Yiteguye no kurangiza kumwoza akamwonsa. In other words, she is even ready to breastfeed him Ariko after ikintu bathing. yanga ku isi yari amazi. But what he hated was water. Mutekereza ko Imana yaturekeraho imyanda kugira ngo tutarira wapi? Do you really think that God can leave dirt on us because he doesn't want us to cry? Izakuza ubishaka utabishaka. He will wash you whether you like it or not. Izahakunyuza atari uko ikwanga. He will take you through something not because he kugira hates ngo you, usangire kwera nayo. because he wants you to share the same holiness with him. Mu Baheburayo haravuga ngo In the book of Hebrews, ngo niba itabahana nk'abandi bana if he does not discipline you like any other children, muzaba muri ibi byagwa. you will be children born out of wedlock. Ngo twari dufite ba data bo mu mubiri bakaduhana. We have our own earthly fathers and Atari they uko discipline us, batwanga. not because they hate us. N'Imana nayo ihana bo yemera ko ari abana bayo. Even God disciplines those that he takes as his own children. Reka mbyoroshe gutyo. Let me simplify it for Nubona you. ukoze ibyaha bitatu bikaba bitanu bikaba 10. If you do 2, 3, 4, 10 sins, Ukajya wumva nta mutima ugucira urubanza. and you feel like your heart is free, Uzamenye ko utahuye na Kristo. then just know that you have not met Christ. Umwana w'Imana ntabwo Imana yakwemera ko abaho ubwo buzima. A child of God, God cannot let Ahubwo you live Imana that life. itangira icyaha kitaraba n'icyaha God wants to stop that sin before it becomes kugira ngo too ubeho much, ubuzima bwejejwe. in order for you to live a holy life. Yani mu yandi magambo kera tutarakizwa In other words, before we got saved, twarabipanga tukanabikora. we could plan and do.
ariko kuri ubu ntabwo umwuka wera utuye muri twe yakwemera ko tubaho muri ubwo buzima bwa But nowadays the Holy Spirit in us cannot let us do the sin. hanyuma hari iby'Imana itunyuzamo igamije gukuza kwizera kwacu. And then there are other things that God takes us through in order for us to increase our faith. Umurongo wa 11 And verse 11, uravuga ngo avuze atyo aherako arababwira ati inshuti yacu Lazaro arasinziriye ariko ngiye kumukangura. after speaking like that, Jesus told them that our friend Lazarus is only sleeping, but I will wake him up. Ibintu ngiye kuvuga ndashimira Imana ko mbivuze ku munsi wa nyuma wo gusoza. The things that I'm going to say, I'm thankful to God because I've spoken them on the last day when I'm going to finish my 5 days. Hari ibintu Imana yemera ko bisinzira, hari bisubiza Imana yemera ko bitinda kugira ngo Imana ibanze gukuza kwizera kwawe. There are some things that God will let you sleep through. He will wait for them such that you can increase your faith. Hanyuma ntabwo bifite nubwo byaba byarapfuye ni wowe mwami wo kuzuka. He's not afraid of anything because even if they are dead, He is the King of resurrection. Maze imyaka 40 muri inzira y'agakiza. I have spent 40 years in the journey of salvation. Ubwo ndavuga kuva mbatijwe. I'm talking about the time I was baptized. Nagiye mbona abantu Imana isubiza bakanywa inzoga bakajya mu busambanyi bagakora ibintu biteye ubwoba kandi ibisubizo bafite barabihawe n'Imana. I have seen people who have gone back to drunkenness and adultery and all the other sins, but all those things have come after they got solutions from God. I have seen people whose prayers have been answered and then they have just departed from church. I have spent a lot of time thinking, but what causes that? Just because they never accepted to be disciples of Jesus. You cannot do a mistake of making God to be despised because of what God has given to you. You have to know that He is above every other thing because He's the resurrection and life. If you know Him as the King who gives life, all these things of earth will be nothing new to you. Verse 15. Haravuga ngo nange nezerewe ku bwanyu kuko ntari impari kugira ngo noneho mwizere nimuze tujya aho ari. On verse 15 it reads that in verse 15 it reads that and for your sakes I am glad I wasn't there, for now you really believe. Come, let's go see Him. Murumva ko inyigisho yo kwizera igaruka. Do you see another lesson of faith coming back? Mu masengesho y'imisi 40 y'ubushize, in the previous 40 days of prayer and fasting, arakanu nababwire ka ngasubiremo. There's something that I told you, but I'm going to say it again. Inyigisho yo kwizera ni igoye kuruta izindi zose. The lesson of belief, of faith, is the hardest one in every other lesson. ngo ibindi bintu byose turabyizera ukuyemo Imana gusa. All the other things, that's what I told you, we believe them except Jesus. Bamwe iyi nzu bayubaka ntimwari muhari. When this house was being built, some of you were not here. Kandi ukuntu mbareba mwicaye mutuje nk'ayitabagwaho. And the way I see you, you are not even afraid that it can fall on you. Yani mwizeye abayubatse ku rwego ruhanitse. You believe so much in the people who built it. Hanyuma wasize umuntu ubafasha mu rugo urasanga yatetse. There is a nanny you have left home and you are so comfortable here. When you go on the bus, you do not even ask them of their driving license for them to know that they not drive. For as long as they are sitting there, they just drive. But when God says that I am with you, you do not believe that. When He says that do not be afraid, I will rescue you. And then you say, but ever since He did that, I've not known that. We cannot put down stone Mary and Martha. In terms of belief and faith, we could be their brothers and sisters. Let us look on verse 32. Maria ageze aho Yesu ari amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramubwira ati databuja yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. When Mary arrived and saw Jesus, she fell at His feet and said, Lord,
if you only had been here, my ubundi brother would bibiliya not have yandikanye died. ikinyabupfura It showed respect, ariko nibaza ko ni nkaho bamubwiye ati waradutengushe it's like someone was saying that you really disappointed us. tukagutumaho We sent someone to you, none duteje abantu ko and then people are really coming after us, really? muribuka ntangira hano You remember when I was starting narababwiye ngo Imana itatumye tureba mu mitima y'abandi ishimwe that I told you that I thank God who allowed us not to see into other people's ubu minds. dufite abakobwa Were there some ladies here? cyakora uyu munsi ntibaje Probably they're not here today. avuga ati ngize 30 I'm now 30 years. ubu ntunteje abantu ko I'm really? Don't you really see that people are coming abakobwa after batatu me? ndabarambagiza bose barambenga And really 3 ladies have tried to get in touch with them, but none of them can agree with ubuse me. ntubinkoze Don't you really see, Jesus, that what you've done to hanyuma me? nkajya gukora masters nzi ko ku kazi bazahita banzamura none nta ciyongereyeho You told me to do masters and now I'm done, but there is nothing that has been added to be on my job. hanyuma ngashaka umugabo nzi ko nzahita nkundwa nkaruhuka none ni uko bigenze I wanted to get married to a man who would love me and cherish me, but now see what is happening. yaba wari uri hano umusaza wacu ntiyari gupfa If you were only here, our brother would not have died. ubu dufite ibintu byinshi twumva twari dutegereje ko There are a lot of things that we are waiting from you, hanyuma ntibyagenda nk'uko twari tubitegereje and they never went the way we wanted it to go. abanyarwanda ikintu turusha abandi bantu bose One of the things that Rwandans we are better at, turi abahanga bo kurenza we are good at hypocritical. ibyo mvuze bibitsi aho ngaho There are things that we don't talk about, they are right inside kubirenzaho us. igisirimba We can dance, dushobora kubirenzaho haleluya y'umurambararo n'iy'ubutsinzi we can even say a very big hallelujah. dushobora kubirenzaho kudasiba mu iteraniro They can be other things that we do here in ariko church, ukuri ko mu mutima but the truth within our hearts, ari uko tumeze that is how we are. babwire inkuru nziza Let me tell you something niyo good. umeze gutyo Yesu arakwakira Even if you're like that, Jesus receives you. nayo marangamutima nayo wayamubwira Even those emotions, you can give niwe them to mwami him. wo gupfa no kuzuka He is the king of the resurrection and namwe life. mutekereze umurongo wa 33 Now on verse 33, Yesu amubonye ararira n'abayuda bazanye nabo bararira asuhuza umutima arawuhagarika when Jesus saw her weeping and saw other people wailing with her, a deep anger welled up within him, and he was umwifato wa deeply Mariya troubled. na Marita n'abaraho watumye Yesu ahagarika umutima When Jesus saw what Mary and Martha were going through, it caused an anguish in his heart. nanone ntangira hano nababwiye ngo umwifato tugira mu kigeragezo niwo ugaragaza ubukure bwo mu mwuka When I was starting here, I told you that the way we behave in a temptation is the sign of how we are in our faith growth. muzi ko ari abantu Yesu areba agahagarika umutima There are some people I believe Jesus looks at and he gets so much anguish. akavuga ati agiye gusura umufiance muri ghetto This person here is going to visit a fiancé in the ghetto. agasigara yifashe impungenge And Jesus says, what is going to happen? ati sinzi ko havayo amahoro pe I do not know what is going to happen, whether she's going to come back well. yicaranye n'abandi bagabo mu kabari He's sitting around with other men in the bar. bitangira ari amazi Starts when it is water, bikaba fanta and then next is Fanta, bikajya kuri Bavaria and then Bavaria, hanyuma bikajya kuri and then bikazasoza and by the end, nge wahera you never know how that ends. hari abantu batari abagabo bo guhamya ibyo bizera There are some men who are not could testify Bibiliya their tubwiye faith. ngo Yesu ahagarika umutima Yesu amubonye arira n'abayuda bazanye nabo barira asuhuza umutima arawuhagarika The Bible says that Jesus had a deep well of anger within him. nangira ngo nkwinginge nyuma y'amasengesho y'imisi 40 Yesu ntazagarika umutima ku bwabo I want to request you, do not make Jesus have a deep anger within him. hari inkuru numvishe sinyifitiye gihamya neza There is a story I heard about, I cannot stand on this with my both feet. Billy Graham bigeze kumuhamagara muri Sena ya Amerika Billy Graham was one time summoned in the Senate of the kugira ngo US, bashaka kumubwira umwanya ashobora kwiyamamariza and they told him about probably a position that he could run for, ariko yari umugabo wo guhamya
but he was a man with a testimony. aravuga ati ngewe mu gihe mugifite ivangura mwanga birabura In the time you are still segregating the blacks, ntabwo nshobora kuba umuyobozi. I cannot be a leader here. aravuga ati cyakora reka nsige mbaririmbiye. But there is something that I can do. I could aravuga sing ngo for you. nuwanyimika nkaba umwami w'ishanga rinini ringana rite ndimbata yica sinabikura. Even if you ordain me to be a king of a big nation, I can akomeza never leave avuga ngo him. Yesu arandyohera kuruta ubuki bwose. And he says that Jesus is sweeter than honey. ibyo byose dukeneye abagabo bo guhamya. We need men who can testify for God. dukeneye abantu bahagarara imbere y'amafaranga bagahamya. We need people who can stand in front of man and they still testify. bagahamya ibyo bizera nubwo rimwe na rimwe byabagiraho ingaruka. They testify their faith even if sometimes that could cause something bad happen to imbere ya them. boss ushaka kuguha akazi ariko agusaba gutanga ruswa y'igitsina ukavuga ati sinabikora ndi umwana w'Imana. When there is someone who wants to give you a job and says that you need to first of all sleep with me, but you say no because I'm a child of God. guhagarika umutima ku bwacu. And I cannot have Jesus have his heart well because of this. hanyuma umurongo wa 39 In verse 39, Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. on verse 39, Jesus said, roll the stone aside. Jesus told them, but Martha, the dead man's sister, protested, Lord, he has been dead for 4 days. The smell will be nagira ngo terrible. mbinginge mugabanye ibitare mugerekaho kuko akazi ko gukuraho ibitare ko ni azakabaha. tugabanye ibitare tugerekaho. May we reduce the stones that we cover ourselves with. umurimo wa Yesu ni ukuzura ariko ibitare wageretseho uzabyikurira. His job is to resurrect us. uburyo bwo kugerekaho muri ibyo yaririmbye ngo natinze cyane kwitaba ubwo wampamagaraga. The author of a song said that I spent so much time calling those that you send me to. uko bikerensa nuko utinda kwitaba niko umurimo wo gukuraho ibitare nawe uzakuvuga. The more you take time in the waiting, that is even how far it will take for you to resurrect. bibaye byiza waba warageretseho biki. The good thing would be if you only have few stones on you. ari abantu nkunda kubwira nkababwira nti muzakora ibyaha byihanika kuko ari bigora kwihana. There are people that I tell that if you have to sin, then let them be sins that you can repent. duherekeje umuntu i Kanombe. We have escorted someone in Kanombe aragiye ageze iyo agiye. and probably have gone where they want to go. ahise yicara abeshera igihugu. And then sits and then lies to the nation. aravuga tubusize benda kunkuraho umutwe. And says that I left the country when they were going to kill me. uci Kanombe uri indege bari heze. If they really wanted to kill you, would you go via Kanombe? ugahita uhindura amazina ya so. You end up changing the names of your father, amazina ya nyoko, names of your mother, naho wavukiye, where you were born from, hanyuma ukabishira igihugu. and then you lie against the nation. Ajyo bihanye babigenza bate. When those people repent, how does it happen? Kanoni azabidusubiza ni ukunda kujya. Canon will probably respond to us because he's the one who always goes there. Nemera ko imbabazi z'Imana ari nyinshi. But I know that God's mercy is waved far too far. Ariko buriya nubyara umwana hanze. But if you give birth to a child out of wedlock, umunsi uzihana. The day you will repent, bizagusaba kumudekarara mu muryango. It will be important for you to declare that gitare child in the kugikuraho biraremera. To remove that stone, it's really heavy. hari umupapa umwe batwite inda ariko batayishaka. There is two parents who got pregnant but they never wanted the child. urumva abagabo b'abanyafrika natwe dufite uburenganzira bwinshi. We the African men, sometimes we have too much democracy. yabwiye umugore ngo niwongera gusama uzamenya aho yijyana. He told the woman that if you ever get pregnant again. umugore aragerageza biranga indijyamo. And they tried sometime, of course she ended up getting pregnant. amutegeka kuyikuramo. And the man told her to abort. baragerageje amushiraho igitutu amujyana kwa muganga baragerageza kuyikuramo yanga kuvamo. He forced the lady to go to the doctor and they tried to abort but the child refused to come out. bamaze kugerageza ku baganga batatu bose inda yanze kuvamo umugabo apfa kwemera nyene barayitwika. After 3 times of trial, when they saw that it had failed, the woman said, okay.
But remember the child was in the tummy and he could hear hanyuma that. havutsemwo umwana mwiza cyane And then a very beautiful baby was born. hanyuma umugabo abonye umwana avutse asa na se asa na se asa na se And then the child that was born was a complete photocopy of the father. hanyuma arahindura atangira kwereka ineza uwo mwana. He then changed and started loving the child. Ikibabaje ni iki? Something very Uwo disappointing. mwana yanga se That child hated the father, kandi se ntaco atakoze. and the father, there isn't anything that he Ni didn't do. umwana w'umukobwa yambara imyenda y'abagabo. He's a boy who dresses, he's a girl who dresses like a boy. N'umunsi wo gufata diplome yari yambaye costume nk'iy'abagabo. And even when he was graduating, was putting on like a different gender. Hanyuma ikibabaje nyuma yo kwiga uwo mwana ubu noneho niwe ushaka kwiyahura. And after learning, that is the child who wants to commit suicide. Twaje gushaka umuzi rero dusanga ni ikibazo cyatewe na se. When we researched, we found that that was caused by the father. Hanyuma tubwira se wakwemera tukabimubwira kugira ngo habeho kwiyunga. And we told the father, can we tell the child what happened so that you can reunite? Aravuga ati nzemera papa hako mubibwira umwana azashaka apfanyanga ariko sinshaka kwamenya uko byakira. If you really want, let the child die, but without knowing what I did. Icyo navugaga ni ugukuraho ibitare. What I wanted to explain to you, mugerageze mushireho ibitaro bike kuko kubikuraho bizabavuna. I wanted to tell you, do not put there a lot of soil because it will be byinshi niko bizarushaho kukugora kubikuraho. The more you put, that's how hard it's going to be for you to remove them. Umurongo wa 42 On 42, haravuga ngo ubwanjye narinzi ko unyumva iteka ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose ngo bizere ko ari wowe wantumye. Amen. You always hear me, but I said out loud for the sake of all these people standing here, so that they will believe ko Yesu the niwe same. mwami wo kuzuka n'ubuzima. I want to remind you that Jesus is the King of resurrection and Ibyo life. akora bikora ku bw'abamugose kugira ngo bizere ariko wewe n'umwami wo gupfa no kuzuka. Whatever he does for the other people, but for him, he is the life of resurrection and life. Hanyuma umurongo wa 43 na 44 On verse 43 and 44, amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Warapfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gifutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Then Jesus shouted out, Lazarus, come out. And the dead man came out, his hands and feet bound in grave clothes, his face wrapped in headcloth. Jesus told them, unwrap him and let him go. Abasemura Bibiliya Those who translate the Bible, bavuga ko irijwi yahamagaje Lazaro. they say that the voice that Jesus used, Iyo yibesha agahamagara abapfuye bose. if he just in a way mistakenly called all those Uwo who were munsi dead, hari guhita haba umuzuko. probably that day it was going to be a time of resurrection. Yamuhamagaye mu izina. He called him by name, Hanyuma aramwitaba. and then he Wagira had his name. ngo ni nkaho bari kumwe. It was like as if they were together. Ikibazo kigaruka hahandi. The question goes back to the Muri other point. amasengesho y'iminsi 40 urizera ko ari byo yahamagara bikitaba. In these 40 days, is it true that you believe that it is you he's calling? Nagira mbabwire ko muri Yohana igice cya mbere haravuga ngo jambo yahoranye n'Imana ibyaremwe byose byaremwe nawe. In John chapter 1, we see that the word was with God, and in him all things were created. Abizi mu mazina. He knows them by name, Ashobora kubihamagara bikitaba. and he can call them and they respond. Irijwi ntabwo ryakoze iki gihe gusa, ryakoze n'ikindi gihe cyinshi. The voice never worked only in that time, but it also worked in other times as well. Mutekereze kwa Nowa Imana yamubwiye ngo ubwo urangije kubaka inkuge ubwire inyamaswa zize ikigabo n'ikigori. In the times of Noah, you remember he was told that bring in male and female into the ark. Irijwi naryo ryari rya Yesu. It was the voice of Jesus. Niryo ryamenye inyamaswa iyo ziri.
It's the voice that knew where the animals zitaba were, zikurikije itegeko Imana yatanze. and then they came following the law that Jesus had Hanyuma given. ikintu natekereje kuri izi nyamaswa zo kwa Nowa nubwo zumvise ijwi zikaza, And what I thought about the animals ariko in zagize Noah's times, n'umutima wo kumvira. but they also had an obedient Kuko heart. inyamaswa yabanye intare yabanye n'intama mu bwato bimara iminsi 40 bitajyanye. How the lion and the lamb were together in the ark, but they never ate each other. Inyamaswa zijya inyama n'izijya ibyatsi zose zabanye mu bwato amahoro. All the animals that are carnivorous or herbivorous, they were together in the ark, but none ate the other. Ibyo ngiye kuvuga ni urwenya, ntabwo nabihagararaho nk'ukuri. Let me talk about a joke. Ariko ngira ngo urabona hari idirishya bari basize rikinguye. You remember there was a window that was open, Niba intare yakize hari izindi zariho zirareremba zapfuye. and probably there were even other animals that were just swinging on the flooding on the water. Zene wabo zapfuye aravuga ati ngiriwe ubuntu kamere yo kujyana ndayiretse. And probably there was an animal that would look there and say, I have been justified, grace was upon me. None ko twahuriye muri iyi nkuge yitwa gakiza. And now for us, we are here in the ark called salvation. Kamere zitashize zatewe ni. The canoe that has not died, what caused all that? Bo byatunaniye kubana amahoro mu nkuge y'agakiza. If we have failed to be well together in the ark of salvation, twagiriwe twumvise ijwi koko. do we give value to someone who saved us? Hanyuma mu gihe cyo kwa Yohana umubatiza, In times of John the Baptist, Yohana kimwe mu bintu byari byamurangaga yitwa ijwi ry'urangurura. one of the things that was describing John the Baptist was his a Yahagarara voice kuri out in the field. Yorodani ijwi rikagenda kure hafi ibirometero He would 80. stand on Jordan and his voice would go up to 80 kilometers. Iryo jwi nibwo bwa mbere bari baryumvisha. That was the very first time they had that voice. Hanyuma muribuka Yesu aje kuri Petero agasanga basubiye kuroba. You remember when Jesus met Peter again? Ntabwo ijwi rye ryegeranyije amafi iburyo Petero akaroba na bagenzi be. It is that same voice that put the fish together and Peter went fishing. Ese mwaba mwibuka inkuru y'amagufa yumye? Do you remember the story of the dry bones? Ntabwo Imana yabwiye Ezekiyeli ngo uvuge ngo mwamagufa mwumve ijambo ry'Uwiteka. Didn't God tell Ezekiel that speak to the bones and you'll hear the voice of God? Ndashoje tugiye gusenga. I'm completing here. We're going to pray. Wakwizera ko n'uyu mugoroba Yesu yahamagara? Do you believe that Jesus can call you again? Ashobora guhamagara ubuzima diabete ikavaho. He can call the life and Uyu mugoroba that will ashobora go. guhamagara ubuzima sida ikagenda. And he can call you the life and that will go. Umwami azi aho byifungiye, ashobora guhamagara imiryango igakingura. He knows where all things are stuck. He will just call and everything will be Yesu opened. niwe mwami w'ubuzima no kuzuka. Jesus is the King. He is the resurrection and the Kimwe mu life. bintu ntegereje mu karere k'iyaga bigari, One of the things I'm waiting for in this Great Lakes region ni ijwi rizahamagara ububyutse bukaza. is the voice that will call revival to Hari happen. umunsi umwami azahamagara. There is a time that the Lord will call. Abasore n'abakobwa bakuzura umwuka The w'Imana. boys and the girls will be filled with the Imbaraga Holy z'ubumana Spirit. zikatumanukira. And that power will come upon us. Kuzura imbaraga tukagenda nk'ikizu tujyana ubutumwa bwiza kugera ku That mpera power will fill us and we shall go to preach the gospel. ntitumwizere gusa nk'utanga imigati. Let us not believe in him as one who gives bread. Muri we harimo ubugingo, In him there is life, harimo no kuzuka. but there is also resurrection. Nifuza ko twunamisha amaso tugasenga. I'm going to ask you to look down and we pray. Cyangwa ugasenga wizeye. How I pray that you will pray when you're believing. Hanyuma ukora umukoro wo gukuraho ibitare. And your work is to remove all the rocks. Ukureho kutizera. Take away the disbelief. Wihane ibyo wagizemo uruhare. May you repent for the things that you've Uyu done. mugoroba Imana igiye gukora. And because this evening he's going to work. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, tuguciriye bugufi mwami. Yes. Tuguciriye bugufi. Tuguciriye bugufi. Ibi ntabwo tubivuze nk'inkuru gusa, ni ubuzima. Imbaraga zazuye Lazaro ziracakorera mu itorero. Yes. Ni wewe kuzuka, ni wewe utanga ubugingo. Ndasenze ngo uyu mugoroba ubu mugoroba wo guhindurirwa amateka n'ubuzima. Yes. Hari ibintu byinshi tuzi bipfuye mu miryango yacu, muri service dukoramo, mu mibereho ya buri munsi. Hari ibintu byapfuye mwami. Icampa uyu mugoroba ijwi ryawe rirangurura. Oh, hallelujah. Rimwe rikokora amashamba. Hallelujah.
rimwe rishwaza ibirimi by'umuriro. Hallelujah. Iryo jwi rikabisanga aho biri. Nibutse umusirikare yakujeho arakubwira ngo nkiriza umugaragu, uramubwira ati tugende, uravuga toya, aravuga ati ndi umunyabyaha ntabwo wazi wanjye, ariko mfite abasirikare nyobora, iyo mbwiye umwe ngo agenda aragenda, nabwira undi aza akaza, nanjye abanyobora niko bangenza, tegekera aho uri. Ijwi riramusangayo. Uwo musirikare ageze mu rugo ngo yatangajwe nuko isaha yavuganiyeho nawe ariyo umugwayi yakiriye. Tukiri Remera hano imbere yawe Mwami, turasenze ngo ijwi ryawe rirangurura, ijwi ryazuye Lazaro, rizana ubuzima mu miryango yari irasenyuka, rizana ubuzima mu byo abantu bagerageza gukora, kandi iryo jwi rikomeze rirangurure, rizatugeze ku bubyutse bw'itorero. Iki kirere turagisengeye, uduhe kuba munsi y'ijuru rikinguye, rya jwi uzahamagaza n'akamo ka marayika mukuru, abanyetorero aho bari hose bakumva. N'ubu ritangire guhamagara abasore n'abakobwa, rihamagara abagabo n'abagore. Mana, hari ibintu byinshi bipfuye mu buzima bwacu. Uyu mugoroba iryo jwi nirikiza abagwaye, zaba indwara zikira n'izidakira. Hallelujah. Ubushobozi bwawe Mwami bukiza nibwinjire muri iyi mibiri. Ntabwo twavuga ngo abazazuka mu izuka ry'abapfuye. Uri Imana itanga ubuzima, uri Imana itanga imibereho, uri Imana ihamagara byose bikakwitaba, uri Imana ihindura amateka y'abantu. Turasenze uyu mugoroba, Speak your word, O Lord Jesus. Mwami, iki kirere cyacu cyumvikanire mu ijwi ry'Imana. Kubaho k'ubumana kube muri iki kirere. Ubuntu bw'Imana butuzeho, ubuntu bw'Imana butuzeho. Ya jwi Yohana yabonye ari mu kigwa Patimo, ngo agahindukira kureba ijwi rivuganye nawe, akabona usa n'umwana w'umuntu, akavuga ngo Yohana we, nari narapfuye ariko sinzongera, mporaho iteka. Ngabona mu maso haka nk'izuba, amaso yasa n'ibirimi by'umuriro, yambaye umwenda uteye ubwoba mwiza bitangaje, akenyeje umushumi w'izahabu. Uravuga ngo Yohana we, humura, humura, humura. Uyu mugoroba ndasenze kugira ngo muri iyi mitima habe mu ijwi rihumuriza, kuko ibicantege ni byinshi mu mitima y'abantu. Ijwi ry'Imana rihumurize aba bantu Mwami batazi igikurikiraho, bamaze igihe Mwami bameze nk'abafite ikiriyo mu mitima yabo kubera ibyo bapfushije mu buzima bwa buri munsi. Ijwi rihumuriza ibe ku buzima bwabo. Yaravuze ngo ahubwo ibyo ugiye kubona ubyandikira amatorero 7. Ndasenze Mana ngo ibyari ikiriyo bihinduke kwandika, bizahinduka ubuhamya bwo gufasha amahanga muri amasengesho y'isi 40. Ukora ikidasanzwe, ukora ibitamenyerewe Mwami, ukore irenga yobora. Barakubwiye ngo n'umunsi wa 4 yarapfuye aranuka. Mwami, ndabizi kujya ukora ibirenze ibyo siyanse yemera ko bishoboka. Ndasenze ngo wiyerekane Mwami, wiyerekane utugarukeho bundi busha. Barazaro basinziriye bakanguke. Ndasenze ngo utange ubuzima mu mwuzuro. Waje kugira ngo intama zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Mana, uduha ubugingo, anabondance, uduha ubugingo mu mwuzuro, uduha ubugingo mu mwuzuro. Mwami, Mariya abonye ibibaye, yashatse amavuta akorerwa umwaka wose,
araza gusukaho. Nyuma y'icukozi uyu mugoroba no muri iyi minsi tuzarushaho kugukunda, tuzarushaho kukumenya, tuzarushaho kunamba kuri wewe, tuzarushaho kugendana nawe. Mwami niwakora ibyemeza imitima y'abantu ko ari wowe Kristo, bakamenya ko ari wowe gupfa no kuzuka. Usenga waravuze ngo sanzwe nzi kunyumva, ariko kubw'aba abantu bangose reka bamenye ko ari wowe wantumye. Mwami reka abantu bakumenye muri iki gihugu, ukora ibituma abantu bakumenya. Babandi twabwirije n'amagambo ntibyumvikane, Mwami ubiyereke buri wese mu buryo bwe, buri wese umwiyereke mu buryo bwe. Urubyiruko rwacu rwiyereke, buri wese uvugane nawe mu ijwi yakumva. Wabwiye Dawidi ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo. Mwami wowe umwigisha mwiza, wigisha umuntu asinziriye, ukigisha umuntu aryamye, ukigisha umuntu ari muri dushe yoga, ukigisha umuntu agenda mu muhanda. Ushobora guhera ku bidafatika ukemeza umutima w'umuntu. Hari ukuntu uri umwigisha mwiza, n'umutima twabona ko ukomeye. Ugira pièce de rechange, wavuze ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbaho umutima woroshe nk'inyama. Tubagutumyeho bariya bose batarakumenya, ubahindurira imitima, ubahindurira imitima, ubaha imitima yumva Imana, ubaha imitima ihindutse, ubaha imitima imenya gukora kw'Imana n'ubushobozi bw'isumba byose. Turabizi Imana, turabizi ko ari imbaraga z'umuzuko, turabizi ko ari imbaraga z'umuzuko. Iyo umuntu azutse azukana iyerekwa risha, azukana icyerekezo gisha. Iyo umuntu azutse azuka atakiri wa wundi ngo n'abayuda bose bashaka kureba Lazaro. Mwami icyo ugiye gukora amahanga azahurura aje kureba gukora k'ubumana. Turabizi Mwami, icyo ni kiba, icyo wavuze kuri iki gihugu ni kiba, icyo wavuze mu kanwa k'abakozi bawe ni kiba. Amahanga azava ku mpera y'isi aje kureba gukora k'ubumana, aje kureba ubushobozi bw'isumba byose, agiye kureba ubuzima watanze mu itorero. Mwami ndasenze ngo udukure mu kamenyero kuri uyu mugoroba, udukure mu bisanzwe. Hari ibintu twamenyereye, yego waduhaye imigati, turabizi hari ibyo wakoze mu buzima bwacu. Reka muri aya masengesho udukure ku rwego rw'ibisanzwe, utwinjize mu bidasanzwe, mu mikorere y'ubumana utwinjirize mu bidasanzwe. Mwami nubikora tuzabimenya, abantu bazabimenya, abantu bazabimenya. Urubyaro ruzabwira urundi rubyaro kugira neza kw'Imana, urubyaro ruzabwira urundi rubyaro imikorere y'Uwiteka, urubyaro ruzabwira urundi amateka y'ububyutse no gukora kwisumba byose. Turagushimiye, 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 turagushimiye. Yewe Mwami wo kuzuka, yewe Mwami utanga ubuzima. Hallelujah. Reka uyu mugoroba utanga ubuzima mu mwuzuro, utanga ubuzima mu mwuzuro, utanga ubuzima mu mwuzuro. Amasezerano abantu babitse igihe kinini mu mpapuro bihinduka ubuzima. Ibyo wasezeranye mu masengesho y'iminsi 40 yabaye hano inshuro nyinshi bihinduka ubuzima. Bigira ubuzima, bigira ubuzima, bigira ubuzima. Ijwi ryawe rirabihamagara bikitaba, ntabwo dushidikanya. Niba warahamagaye amagufa yumye akagira amatwi, n'uyu mugoroba turabizi ko amagufa yashobora kugira amatwi. Ibibazo birumva, 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 kandi bikumvira Umwami waremye byose. Turagushimiye, ushimwe iteka ryose. Amen.